हरसा हपंगते दिपर थेगे नग बिसिंग चबै तनजाकमा यागुलो रामनगर फारि पुलिसनि चाइटक मुंबाय अरुण देबबर्मानि साखोप्लं बिहिक जर्ना देबबर्मानो ताला रावै कारिलाइखा रामनगर फारि पुलिस जर्ना देबबर्मानि बसाइ अरुण देबबर्मा सिगांग BJP खलाइतंगमानि सालनि सिगांग BJP याकारि तिप्रा मथानि बाना रमिमानि BJP नि तिप्रा मथाव थांमा बागै माजरा कतर मानखा अरुण देबबर्मानि साखोप्लं बिहिक जर्ना देबबर्मा सावै मानखा अरुण देबबर्मा प्रगतिरोध मेहेर कालीबाड़ी आमसियो बारा तंगो हनै नग चिला बरक केबकरै बिहिक जर्ना देबबर्मा तंगो बिहिक ब साकोप्लो हर सिनियानुग्या बरक फायै तालारिबै खाख्रबै कलांजाखा नग बिसिंग चबै हरसा हपक माचाया मानंग्या अरुण देबबर्मानि सागदेरिया बिहिक जर्ना देबबर्मा यागुलो फुंगो हाती खायना बागै दगा फियगना नायमानि आफुरसे सावै मानो दगा तालारिबै कलांजाखा हनै अकक्तमा मानै थांसगै लायमानि MLA बिश्वजित कलय MDC सुरुज देबबर्मा ते TWF नि आदंजुग संग्रक बरगनि चाइटक मुंबाइ ते रामनगर फारि पुलिसनि चुबा चुबाय नग बिसिंग चपजाकनाय अरुण देबबर्मानि बिहिक जर्ना देबबर्मानो ताला रावै कारिलाइखा नग बिसिंनि ते चामुंग्लक याफारजाखा Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility, and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459.